Saya buat kamu ide, lah hutek kalau beli baby nih halaknya don, dan nebui pas sekolah non nasi sodang naik. Saya pas sekolah mau berju-berju kami hutang pas sekolah kok mergi harus ulang. Dari botol langsung dia cerita anak. Asal mau. Bang saya deh. Nang do beda. Apa HP nganing dan di mana mau? Bukan apa ini dah alam bu. HP gue yang gue piningon. Tuh mak. Orang udah beda oh. Beri di maju hita dah. Langsung dulu jadi. Beta beta. Apa itu udah mana nih? Ini ada. Oh, mata itu lagi tak tahu tuh. Asing ati dah, kari ting upuang seven nih. Ay meda, nga 10 sempro raon. Tuh mo soni karitingon. Tapi nga sampai husuru jual manar heman yang protod deh. Apa? Saya bilang nih pang satu sen nih. Kari ting udah sudah ya teh. Beda deh. Bepeling mana yang atik na piga kabon atang karitingon on nih. Babar sudah man nih. Apalagi sono man nih. Aba masih beto bisa non. Udah Iya, na aha, no suruh jual mamang aha mangupati on. Asai suwe musim deh bel. Oh, halo baru. Oh, itu lagi di kampus tuh. Oh, toy mau beli tempe. Oh, lo baru. Asal masih sehat. Ay sedih deh telepon mi. Si sodang dah. Oh. Ay na kuliah dah tahe deh. Iya dah. Beda memang sana kuliah. Di beda nih dah. Bah, buruk ku bisa lari mede do. Mbak saya harus kalai baju pang. Halah setara berapa Jepang orang halah nih dah. Teki harus sukuni deh. Tak kalah nian. Apa memang nak kau suku kalau ini be. Oh udah bihu botu deh be nak kuliah ya deh. Tapi manyan so bino tak kayak informasi bisa nari on. Ale kuliah di mana ya dah? Saya torsai mah kuliah nih. Hala. Bah mulu songoni ya teh. Tenan juga baju berkerja itu nggak songona. 3 menit itu nih meredion. Oh itu dah. Itu orang Sonari saya be deli mamajo hita teh. Abu ama be no bebu itu cebiu song di berbuene. Au paton na mau pun ana. Beta. Bebe tamu ah. Oh meni, kalau non mana ni harapun na mengulun. Ali na dari mana? Ali na ba ida gurang do kamu non ni. Gurang tuh mak. Kamu sudah dari mana nih mah? Tebu maju deh. Ali na tibu-tibu. Bawa mulai teh. Kuna rakyat dunia rai tidak. Beta bu itu masuk ni boy doi. Kapala kalai. Alam kamu bisa dari masanar kan ya dah. Beino benna, on naman ni harapot tu kudion. Ang gusto ano, babae beino mabekudi de nahi. Ano gudang ke butuhan na wala to no. Iba dah lo kuliah ningon. Pero, on na to sa min na to, wanga ka to man pangyan man. Ade nei foto to iba so binoto. Ang gusto sa dangan niya, pwede lang na sa kuni. Bang, kung ngay jaro to bapa na jaro si to na. So binoto ro. Ang gusto sa dangan niya purdi niya. Ibo to do pamana na pugos. Oro hala berkerja bapa na. Ima dah aku senari na pagkuliah ko kilengnya teh, kami heruan nang baru kami teh. Ate mak bonan. Ima dah. Atoy matupar sudah ye deh. Iya dah pokoknya na dokon. Pwede siyolan. Oman ni tikisarong kuliah ko so ya amare delimen. Tapi oman ni pas marwar gani delimen ni sonari. Ay dia tahe dah kuliah si sodang munai.
swasta dunia nih dah. Hei, dokon do awal kuliah di mana? Mau buat di negeri. Dokon. Jangan dong, pengen ada kepala kuliah ya. Inna do, alih paksa-paksa meda. Ujung-ujungnya gak betul sih, swasta mah. Betul lah nih do haro besutuk sangat mula anu mele ibe. Anggo soal pengen songon nih dokon di sini pe. Adong go rezeki nih beri situ ay mak. Betul non gaji-gajian may beda kepala wa asal masih sekolah. Ay holang ido. Holik sasada ido bedang mungkin dak pas sekolah ono tutong ida. Bang guna boy do tokso ngani. Ngaringgen. Ida. Kering mak. Swasta do di buru nih. Ma bubano ben ni de hitta kuliah ngani swasta. Sireng kini berkerejo mau hiya mau kuliah kabeng gaji-gaji jo mai ben ni lau kerejo. Tapi ide yo. Do. Dok kon. Kana. Puasa sa una magusui pihamo ida. Ayari hate hamu. Hada dong ide dini ben dini beno. Ih do ba na ba do masih bonaron. Na dok ko nai pe dok ko di mana? Ada suga siya tang aku ida. Tang na dia. To ma. Dia tu na pola ni gosi ba jol ma. Pas mai. Ora pula gosi pa jol ma be ngoluni ba meni pikir sonaro. Ada pula do bete ida kamu tarim nih pan. Nak tolak beon. Tari Ay ida. buana bo tari. Jam tonga ono bo be. Ay serara do hamu. So sirong ko pe kerejo ngama mulak. Tidak nak teri na mekan ida ikaw mulak. Biasa nih ida jam 5 nga mulak. Pas mai. Bago so sirong ko kerejo boy ho na katay do hamu sen nei be. Pede boy mulak. Manian huli ni daon. Tedero. Mabatoy ma. Ngiro ko kami ben huli babe tama mulak. Amo nga mulak. Ay ho na berungu do hamu habe so botari do penan ni. Ay jam tonga ono bo be. Biasa ro pe parpol. Biasa na mulak. Mulak dia ni daon serara beda. Batoy ma. Bakal hedu ni nilai jitik kerejo. Ngato nga hape to nga 5. Ali tari mo majuire sinakibba. Tulueli pa ngomang isya tetangga ni say. Macam kini tulueli. Ay hui de. To ho de ida. Ide. Yang to ho de. Ali na buti do ida. Dong anak kon na biasa begitu sang ida. Abe sede do nyani boy anak kon de bede. Imere. Ani mang nasoni di. Ya tu pesta. Pasti songoni. Awang tay ngiri me Itu ite. bareng ne bebe Ah, ibere kamu ide songoni de. Sudah do nyani bere kamu ide. Abang ko so binering ide berkata hono to memang napas de ide bunga ibere bereng. Ali nang busa tata songi de. Dede. Ali lah mo jodi de tolak. Ada mo pengurusak ku di polak nih. Baju tari bemerhur be hamu. Aduh kayak gitu ya. Perjoy. Betul. Betul meda. Ingo mulai ida. So isi ida marborngin. Ali lang mo ida kan. Naktoho ida plastik na. Toho ida. Memang tuh memang kelas bahkan obat lebih naik pe. Ini yang kita pungi mana misalnya naik. Tapi ima itu bereng jomai. Ada yang ide onin naik. Aku ide deh. Be sona pura deu nyak kita naik bihudu lagi do. Jene do. Ade dang ide ndak. Kau ide naik pasti gugusi punni deh. Ali lang mo ida. Ako sudah si sondang naik. Banggo padok ni deh memang kuliah ro. Ada deh. Edo mah kuliah deh. Ay, kamu di kan? Sudah, itu ya. Ay di ro kuliah sebenarnya. Ayah nak hai usuk ni swasta ini. Iro memang swasta le medan. Oh. Jadi menurut tuh kan ide, buang neng menu ni deh. Mebe di mana? Tempat sekolah nangkun nih. Tamat isi mah punya ngebuhia ni kan. Ayo salah ni deh nana. So ida ba, ali ida ida guguri de karejo. Itu baru gugu kerja deh. Beta bereng mak. Sebenarnya orang si sauti kiro. Bebereng tiga gede mei. Bepolak-polak. Napa sauti lain? Namanya sapi yang mana? Ali, lagi apa songoni ida ba? Ida gurang ke cewek ni ide. Besa bepiga liring mei cewek beperi tolu bulan anon cewek nero. Besi ni ba makan nama deh bay. Beje gungain non. Besa tokin nama mei. Belai berkuliah sama biaya nautik pangah. Beda. Ase buat kamu ide. Lek hutek kalau beli baby ni ala kaya don. Dang nebui pasti kolang ron nasi sodang mai. Buah. Holan inatai lo nggak bebel. Hebe. Percaya na sa otik do. Tabo to percaya ko la tudu udah di mana kan.
Pasti do, nang kanau. pasti dah, pasti. Sebut kamu ini. Amat tak ko berkerja jo kator bupati. Pola nami ba kon manggaji jol maru kami dah ba. Tunggu mal dia ba sekolah hosi Yolanda namion. Be malah ni mal di sonare baba mal kono. Ale ruk maju ida. Sa do next sodang kami men sekolah deh. Basa mada ida. Abe te ida mai nang nai ni. Be dia tabu to yang gusto ida ha. Memang. Iya, mana ba? Ano nga sa ati jabu ka tida ay hebit ka kare dena ni na iri pulo mana hay bu pesta. Betul Betul. Ay, ro. Oni bile-bile di berene, baru kan ke berene. Atau maju tapi hudul maju nggak songong dengiru patut. Baik ni dah. Ayo no maju dah. Dak porsiaw nasi kola sodang. Ya upe, butuh kamu, mula burukku si Yolanda. Tadi hirang mana ba? Soalnya kamu mulak buru nih. Hola teberu nih me ibi satu kido. Hera songoni hera perkerejo. Ata ni deh kuliah memang enak. Awe san aneh je kuida ba kerja nih kan ida. Dang ai kuida dang sahab sekolah kuida. Imat tuh, sebenarnya bulu perkuliahan. Jam bulan hanai bulan pitu satu bulan walu nih. Libur ke sebenarnya. Jadi soalnya kamu tak taberan kok. Kadang heran dunia ni beli belum nirokot tuh ide. Kuliah di mana? Allah kirim. Berapa sana orang kuliah memang. Sering gue dah lawe ide matransfer uang kuliah. Mere dah ale tak binotanya nah hari julmone deh. Anak ni tau. Atau meda habi ngajak malam ni. Habi mah kita. Oh ibe dah. Lapar be habi ibe. Nang ni ngoto. Sok saya dah. Boleh deh. Masuk tu jabat deh. Oleh dah. Bukiat Sani muncul si sodang. Oh, hanya dah bempong. Halo. Halo ma. Oh, horas baru. Apalah ayo ma, no Jepang pa telepon na lagi di nengori di kampus ma. Oh, paling madok na do baru ikon nga ukir nepe uang kuliah mudah. Lo ma. Ano mo si telepon na teo ma, dungu la kau. Oh, alo baru. Oke ma. Oke. Shalom. Di kampus sepen nani bana. Karena malah pan maju ibang abutar ini kan. Aku pasti. Oma. Benar apa baru? Tidak, Ma. Atau masuk aja kita. Ada, Ma. Sehat, enak, sehat. Baru aja kok, masuk on dulu aja kok. Batong mah baca kita boleh songoni nggak malera kok. Main nggak sepi gini on. Adang polo ma baru mga pinay pe dumsa iloket. Itu horor, nang malera kan? Dampyo ma. Nggak mang alop panyana nih pe. Batu madogo mayo ma pinalas mo se. Atau pay mah jatuh ke sewa cuma tahu nggak songon dengan lidi. Karena borong ini teh. Oh lo ma. Betul no ma. Jadi seru nih mana kok baru. Tulak siron ndak bawa mana lah. Do tulangnya di kodini. Ndak singgah. Bawa sih bahasanya aja aku tulang mi jodoh tuh aja minum. Julo tu bori majoin na tulangnya minum tuak mana. So kok men naman adi ka benaboy sana ro tu so. Betul, masan mak. Malah tidak kokorin tuh tulang minyak. Udah kodenya lo ma. Songoni. Betul, menang. Ji baru naik kuliah mi lancar ro. Lancar do ma. Nggak tadi waktu sih do. Ayo udah bingung gak usuna jadwal libur rosona ji basap mulak kok. Nah soalnya do ma, jadi kami kan ujian di kampus margelombang. Jadi awak gelombang perjolo. Jadi nggak saya ba, si berhui bekos ba, mulak mai ba. Ini matong, ay mulak peho semer buah-buah ho tuh hami. Ay telepon do mana suku dong ilo kita wale, dan yang ka oma haben oma. Panggilan na do, dang aktif.
Oh, badan suhu bare sorbe makabe kun habis dora betreni. Bolo dora ma bere ngoma manon lunga. Batoy menang burju-burju bak sekolah. Beku tamat do sesuai target. Unang non, welu tahun, sia tahu kok kuliah. Pokoknya orang ini udah pesaku. Suatu marga gusto tu na tuem. Ingok hatak kon. Oh lo mah ingok deh. Ini mah. Ada unang baju guru. Bawa. Ana tahu kuliah si sodang ni. Batoh baje maksudnya oman yan. Ada kan kuliah ah oma dang boy songo ni oma. Ay daw, ay mula kamu so ya mulai. Banang nga songgo ora ada kuliah ora saya. Ah, una nga zoma kurang nama kata-kata zon ma terus. Ay ho nya subuh ho ba kuliah nga songo ni. Tapi oma lama joman dia teh. Ay mamen di mana? Anggo ni ko telepon ko na zoma ni siya zo ni silabok. Eso hui debe, tahe. Dia nengok mak isi labona, harus naik kuai guarna. Mak labok, mak sodang. Ah, nyerdo mak labok toh. Huwag kak Jo mak nilabok. Harus kunok kutuho pa imamen di mana? Ah, tayo si labon. Sayang katahu. Apa saling dangan katu? Saro man di mana? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Ah, ini naik kurasa. So yang kak mana dok? Ay dia nang silang buko. Ada kutu sih mah. Telepon nabi so yang kak. Ay kunu video itu alaman julu rai teras na ni udah yang alaman. Ay nga po tari, le turi na kasulungon. Upay may maro kang menggosip soalong. Paano man na yun natin? Ni, happy song na masad ni. Ang penggosipan. Ay dia na yang kajamo suri. Oma isi labo ni telepon subuh. Ini. Oh ini. Oma labo. Oh, ay dah. Eh di baru ho isi bat guru hotso. Mereng dunia mayaw ni dah. Kasi tabu-tabu ni. Anong gosip po? Berak tanggo orang gon. Hot tiam mon. Ano masaya? Ini sama ide. Nama sa Maida. Nama sa. Berarti bahu dulu ngaco. Anggo udah. Ay dah. Ay saya telepon nih beda. Go. Ay asik kalau naking ida lagi dah Facebook ni dah. Ini syahi. Nesa pinjau ni syahi, yung ay syahi. Ito yung mak ni sila nain mas. Abo. Apa yan agak rada-rada nak tadi nakingan. Ay naiksi sepang. Ay bulan mama may dah komentari dah. Bago, darat ko Mang na silingkuhan eh. Yang kudang dah. Ate buah ay ang eksis no ni natay. Eh kipi tu 1,000 na extra mungkin. Tulpul mama komentar tulpul ba selingkuhan na. Ano pa bida? Ang binungo to ide. Anik si Gusi Potel. Ay, mide. Ha? Iro na burut eh. Semede. Si ulat? Oh, lubang na-recommend do na imana. Oh. Je, wapa lo usuk kumay na ipe. Ulo ko sa ay walo tahe si sodangi ay kuliah do niko. Pero may imana. Ay kuliah asing-asing suk-suk nomon. Ay muruk do na ipe. Lalo mamendi. Ay na. Atoy malam mamendi. Banik ko sa ni. Ale, eta na harus mana si kongkol lora si ay asok nak pola pagun sulit anin na. Ala ni mak jen no ni deh. Tak maju tungki imana. Iku sapi pagun na masih benar na baru. Ala nak percaya na udah kuliah si sodangi. Apa yan nila percaya ale mak burung do tayo dah ngamal ida mak. Ikon angguan non, ikon tesuku maju tu mana jo jelas na. So diro. Ay so mana curi kira. Bah, baru nak tulang. Bah, ay ho de bere. Jangan mau tulang jangan. So bo to ay so mah di bayam. Sehat tulang. Sehat. Bah, apalah yan na tulang roto so. Warna PT tanggal sesuai martadam bitu jabung naon. Ini nya na bela. Langsung anda busudo ali nga to nga borong ini.
Ah, biasa harus ngono. Iya nggak biasa nggak rutinitas. Bahasa mana soalnya pulang. Selala may ako na sodangi. Ho, so ibig ho din ka pakare si Sodang. Sano ya tay hari si Sodang Di selala bo mulai dari si Sodang. Sonari si Sodang. Ayah salah si Sodang yung ratonga. Buti yulan, unang maju. Toho udah kuliah si Sudangi. Toh, na to lang bahuro. Toho, napala porso. Binoto beda ba na mardongat-dongat kam sa nagilay. Sitaw ko niya, di ba wala ko. Ay jujur hoto. Ay narong ibig ham iswis. Dak kuliah si Sodang ho. Ali ho ala si kolimi dak kunain dang kideng boto ho. Saru pa nga tulangot to, selala si Sodang, lala si Sodang. Kuliah ni nga di ko muna narahay. Ulak pola porso, dok maju yulan. Toho dak kuliah kan. Kuliah din at tulang, mula sa kuliah gabi ba? Ay perheran na to kami. Baru kuliah ay ho na mula do ho. Ya hidat ka mula. Ay, Midi sa pagoto-boto yung kaya, tak na urusan na isan, tak na les, tak na marhuwa, tak na kaaha. Berang bino to be. Omong man si songo ni, laksay yaha ilo tujol ma. Si Burji yung kay Sodang isay malo, alay say lalak ni patatahan mo. Tapi lala ma, warung titipan si Sodang tua makna. Hatoy me de ngul me ime pe uwe. Ay sanay pe hola sa pe ma ngusuk ko ni. Ay ber ma mul makol no na ni si uwe ni dang nakir bebeng na. orang saya sohor di beda. Baru makolek buru mahiho say mora baru. Ay ano ba jalo he bengo. Ay sa bino to tudi ba ay pake na mara isi de dang no lu ime pe si be. Ay ono ay kolek me be bulunga dua heli makolek satu tu dua heli na majalo he bengai. Maida sutung rono gelari belum pak kolek. Ay ina makelari le no. Ay sugules meding na pala pe web solo. Guys sepi ka bang semangat beda. Mula aja tidak. Ba mula mo solo ham semangat. Alam aja tidak. Oh lo de. Horas na baru. Rezim manyan na bol ko mana apu, do ko boring ko mana apu. Narod HP ho. Ormed. Antro para mai din na anak na pesuaram. Nang kon na saya laki na maray ho. Kon hidup dah asal tumana pertuturan. Na baru orang nyoni dan si Sodang. Oh, lah tu lagi tutung. Jahat di mana na baru di Medan. Oh, dengan dekat dunia kamu sekolah. Tinggal dong go sekolah. Nak. Terus saya dohan sudah na di buta. Kana belum bola hak mulu dekat kamu sekolah. Lalu baru orang gi. Tapi rusak ada penai be na baru baik terkuliah mati tiba ni. Ada biasa suruh awam karya juga ndak sanga. Kayaknya baru ini sih menundung kamu mula. Jiro dalam ni na baru rak pola. Ada tu cuma tu jawab. Dia dong besi lupa. Oh nah, karena sih. Na pola baru mah penai pe mula sian Medan. Oh, jadi libur loh. Iro na baru jadi kami nga sa ujian alamar gelombang ko HP apa juro sa ujian. Oh, jadi sudah nani bahasa nang nang mula kate. Ayo sih udah na kampus ni alahi na baru jadi nang boy mulak. Oh, mana beda dong nih waktu libur lah. Iro tiap kampus atong na baru beda-beda do sude. Atau ni kamu jangan hanggi masuk tujuh. Adang bena baru neng mulak nama rencana lah tujuh midong ada pe. Oh, jadi yang masuk beda. Adang pola bena baru. Atau yang malah teman hanggi. Oh na baru. Lama jadi na baru. Oke, lah dah. Oh na baru. Tadi di dalam. Hey, jiro nek siyo la non. Ngabor wis marlaro. Bina bini nga magkulingi. Tahe. Tudia mana yung nunungan ni. Biar neng lao. Nai bata na tu siyo la manaro titi pedo po lang sono lileng nga sa peon ni. Lo jom to do boras na ngan ni. Bino pini nga wala magkulingi ay sa may no. Kasi nabiting ko lao. Tayo si Yolanda na yung dong nahuboto yung. Hamang jo. Hachi uluk ko beno. Dong nahuboto yung si Yolanda ube. Stress na waon na mamikir yun. Oma. Pasanik tibong niya magkabiki. Mati mga kabutom na ran nonon. O sa jo Yolan. Hayo ma.
Selelengok kami gak mesti hodau. Salam habis Oma. Haso. Salam habis Oma. Saya udah sekolah mau burju-burju habis hutang pas sekolahku. Mergi usut sudah. Dari botol langsung dia cerita anak. Asal mau. Oma, asal Dan masih orang. percaya cuma. Oma sobat orang langsung dia cerita anak. Haso. Itu kecewa dah mereka Yolanda. Nama nga, kung pinay mo mo. Biar mo kung telepon ba ka. Kung pagbuwa. Dan diangkat. Uplo mo, kurang mahal. Sudah dia penjelasan ni. Mana sepi? Sonjong ba? Tapi bapak sudah angkat telepon nak. Bah, natu dia mah. Aneh urusan misi. Apa hodul ba joma sa hupa to raksina budari. Eta. Aso. Lalu mama kadang. Itu kalau pergi sudah jauh mah. Ako nang majo so ni oma sa hupa to raksina. Asma. Ngasai be. Ngawat tu si sudah. Dan sektor so ni oma. Lo jauh mabigi-bigi sama kata. Lalu macam. Oma, bigi joma so jelas sa tentang sordangi. Bigi oma so jelas sa tentang sordangi. Dapat ting menjelaskan Omi. Asma jauh. Di mana mah? Sebenarnya kan masih sordangi kan? Ah. Oma, Sodak si sodak ngawat bigi deh. joma sa hupa jelas. Kalau perlu jelas betul au. Foto kasih ho. Tu mere bolo hono mergabus kerja. Pero si harusnya nama mergalus. Ah, ni mu Yolanda. Dak kere mergabus so ko. Hono nama gosi do kerja ku. Dan mergabus. Sama jo. Lama macam. Sa telepon juga si sordango na sa mulak. Anon, asay mana pa jelas tunatulang sa mga jadi sebenarnya. Halo Sodang. Halo. Wah, nami Sodang nga haboto gabs tay. Ah, why? Oh, lo pokok nga habotoan. Mula mo siya Medan. Aji mana apa ni? Pokok na mula mo siya Medan pa jelas mah. Ho, pa jelas wala na boru. Oh, ida teh aku. Oke mau kira pula pesogot. Pahato ma. Oke teh. Oke. Oke mana sudah Yolan? Oh, oke mau ke Sodang. Hei, tahe. Tahe. Udah mau. Harus musik minyak makan aja, Bu. Apalah daro separoni don di roroni denan deh. Heroi beneri tu sosoi so kamu. Ada sedia beneri. Nanggur tetangga ida. Apalah ida. Na dong na beti ngai lempu luar mo besaro. Bodo ida. Dan bereng sama mai. Tapi lem ije buni be mere duke liling ngai lempu luar. Oleh ida. Apalah ida. Ai mai de. Anyom ma cek misi soda. Cek misi sodangi tu siyo len. Ije mede me. Kubat hewa makan geser bukan? Hiro geser hamu tu bija. Oh, iya ida. Mamang sekornein. Dia hiye bawa mere hide. Berarti pas tuh kan ida. Nata tahu selilu makan. Ai mana hudo ide. Au iwa samoni ngai me hiye ni be. Tapi naso iboto ide maraya te. Ben naso ngoni ide santai hiye. Maka na udo ida nak boto bisa mudia ilan ida nongan mulungan tarsari boto jol mare. Kate laling muli na. Ini mai tak asing-asing ulan na deh. No, lo marami na ngoni. Tuga iba be. Kasi babu to ma. Masih maro hanya mamereng ide. So ngoni anak ko na mide. Maka na udo ida sekor na. Ai, sira. Ini dah. Susuwe pakai lo deh. Ini si Sodra. Ini si Sodra di ko. Ida. Oh ida. Roju sodi dah. Apa lah, ide. Emang sedih ide bor sama lo.
Alah, ida. Ay bau dulu dah masuk. Alah, ida. Kun ija bu, ne pu cuci kak kuna suruh minyak makan puah kau. Kode. Oh. Era dengar orang mesti dulu na itu ida. Ah, ida. Ay ngai butuh ida na so sekolah si sodang. Bah, asing ida sekolah di bu ikut di medan. Ay ngai gebu si be ida kalau sekolah ai. Tak sekolah ida. Ida buat ada baru ke, ida marga busi sekolah dia ida. Oh, dah kursi ida. Dah masuk kursi ida. Kamu, ada lebih percaya do memang aku baru berjuno deh. Ay to hodo burju ay butuh hamil to burju si sodang ida. Ale ambu sehelion to hodo mana mergebus. Dah masih sekolah ai medan Tak sekolah ida. Dah tahu kamu ida mulak nama jual lau. Ida. Si tahu ida nih dok nanya. Kuliah do baru ida. Aku dah katamu ber. Matulang. Oh, bah, nara dia sedang. Iya dah matulang. Sehat dah kau. Sehat na tulang. Ni mana tulang? Ah, ma peringat kamu dan nih. Iya na tulang. Dia belum nengok mah. Saya kat tahu aku saya makin na tulang. Bah, semua cuma udah namu lah. Alah ida kan tu pola kan. Si ku telepon tu suruh angkat. Apa biar maju na itu pola kan semua lebih jam nasa. Tapi dulu memang ngomong. Iya na tulang. Atong lah macam ada foto nama. Nama bisa makan aja dan tulang. Mati na tulang. Oh, lebih. Anak tanya sini roh sama ide sodangon. Ah, tahay lah. Iya neng ngomong nate. Saya ni sodong masih kopi. Oma. Ma. Ini Oma. Oma. Ma. Oma. Oma. Ini ngomong. Oh, tahe. Kasosona mah pikiran sadarion ala mikir sesodang. Kalau naik nate. Tuh orang naik katanya mak isiola nih. Tadi dang mungkin. Saya burji burki, dak sekolah. Oma. Ada suara sesodang. Iyo, naro lo baru bahasa mulak ko. Iyo, ma basa yang kato teleponku. Telepono madangor na yang kato ma teleponku na 2 hari om. Iyo, benang mula ko ma. Tama. Tama sa buru ke di magil kita. Sama kita bawa kami. Walau ma. Halo jarau mate. Ang nalazidang buru. Pikir do sonari buru. Nah, udah nggak pikir aku na 2 hari. Ayo didok jol mak. Dang jadi kuliah si sodang nai. Dang jadi kuliah si sodang nai. Haciti aku rasa mabigi hata-hata ni halani. Saku tak makatayau. Tak soni oma. Iku bigi om penjelas aku. Oma pinang yang kau ma teleponku semeda. Sono buru. Sadar suku-sukunya. Tohoro-horak kuliah. Bang rindok penuh kate oma. Daung alusam do buru. Tohoro manang dang. Dang adung ikon alus na lain. Iyo ma. Tak biau. Le. Dang nalan na so kuliah na ha oma. Tul jelas aku do to oma. Sono buru. Mulak majol ko parjolo ne. Iso majolo mak toy. Tak soni oma. Soni oma. Daung buru. Iku bigi om bro ma. Mulak majolo ko parjolo ina. Toy. Toy. Oma. Tak soni oma. Itu. Tohoro buru. Sahuta makata hatayau. Apa saya sadar mak kuliah ko.
Sasada dulu tuh aku mah sasada dulu tuh polak. Suguri ya mau suguri. Mula macam lo pertama tuh ya. Nasuni maksudnya. Tahu buruk tolong pau memang asal. Tahu mereng lawan. Tuh, lama jual buruk tuh. Sangat mati orang ni bekor di son. Tuh baru. Burju ho pasti kelar di Medan. Kirim buku uang kuliah dah baru-baru di dokoko. Astaga Tuhan. Begyo mo ma benjelas aku udah terjol mar begyo nyoma. Pulang maju over jolo. Duh may sinoli pun lakot terus karejo. Ay basa ga beri butamu ida. Ay terbegi matu tamay ile bebe ka jol mai. Ibu tuh ngay buru kan ida. Ibu tuh hula li si sodangon. Tuh de mana dak kuliah. Tuh emang lama na lain atu. Buat si bigi. Tama sodang asa sonang jo pikiran yang me tama cemula. Lane. Lu jawab aku ya aku habis sorry deh bekko tuh aku sodang. Jadi apa? Mana sonar sanggar honok siya buruki. Masih jadi kuliah apa yang mana? Ayo buat gimana berjodoh saudara. Aku baru kuat Cina ya hati-hati kiri baikku. Balik kodo baru, balik kodo, balik sasada. Berjuang kodo baru kuliah kodo napa di swasta. Apa nasoni mebeko tuh aku. Mau gusto tang guruku di pola kalau pa kuliah aku. Mahal lagi karena asid daw baru di jam. Asa buhay ho kuliah. Aku sedang. Aku tuh kecil HP. Mau nodo HP. Acip. HP nang natalu diau. Natalu dia wale. Gimana na solo kuliah? Kukirimi doang kuliah na tiap semester. Jadi maula-ula na lagi di Medani. Nomor 2 ba lagi di Medani ako ya bang sedang. Sama jawa tebre. Salah jauh tujuh nyoba sih boleh deh. Ama gue buta kono mai. So buat sondi ini deh. Nang gue mak yula no. Sao mau ku bay no. Kibe no. Jom gole na maon. Mak Yolan. Mak Yolan. Buka capit mon. Oh Mak Yolan. Mak Yolan dah. Yolan. Iya seri betul. Sesibang kurang hujul jam ni soma. Ayo deh dok, ayo kau ni itu tentang si sodang. Ayo sudah mana kisah utama bawa tu tentang si sodang. Ayo kepa taruh nak hudok kau ni, soal hai. Memang itu, memang si tohon tu bere mirak sekolah be. Saya dia bawa tu ida. Memang apa tahu tongan. Sonari bere mulai rak sekolah be meren. Ada ni bawa tu ida pergi jelasan sama dia. Ikut jual bawa tu dia informasi sama dia. Asa boy dokon untuk kajol ma. Ayo sebut ini pergi kejelasan sama dia. Ayo beber orang itu sahuta. Aku tak hebat. Ngabe beda. Nggak sudah memang botoi jelang nggak jelas be. Memang do nah nama beda-beda bere mire. Napa suhase ai medanan, ale selala beda-beda ida. Ai nak tahu ini cerita ini deh. Ai cerita si sodok tu sudah.
Hamang ida otona ida. Boy meda percaya tu si Sodang. Dia mau si Sodang ini jujur ai mara do na marula meda na. Ayah udah dia ngabote si Sodang sama dia. Ai so hiai margabus na salilingo. Salilingo to horo na kay mala margabus. Aliang gosonari to horo mala margabus jelerak si kola mala meda. Pokoknya ida so tu kubege ma salai hata ida si Sodang lawa makna. Sadane isukune dia jo kejelasan tu si Yolanda. Tena sama dia si Sodang sonari. Ngawi dah. Lama ho. So tu kuira ho to kinai Sodang. Moluwira ho to kinai son. Riba kono kuma ho. Balami am sa jaunan. Ame maras di jaunan. Ori jabir mi dah dah. Pingo. Olam ho. Lama ho. Ciu tu kuma ngira ho. Ho. Basa sa ko. Basa Oh saya ada magosi bisi Sodang ida do sima Yolanda. Ingat tama takko dah ida. Marputar do portibio. Lama ho. Dari duhi ho sanai be ho. Nabida. Mo siya ibe kalaki. Agak ya mang omakunya. Gimana aku lagi? Aku dapat foto na lima biarang. Diusir musim mana nih be? Apa ini mau dungkin ada bau hidung mama. Dapat teman ay. Lima biarang. HP-nya sedari ada pengumuman karena ngade sesekali aku sudah soto masudi sudah nengau dapat tuh ya biar kecuali pengumuman nama raba sesekali aku jelas soto mah Basa laki yang kasar-kasar ini masih benar. Ayah lali mana rode mana tu so. Itu menggurde kita pas murung pun ibe hau. Ay, magkasama-sama nagkikuliya, pe. Pas ako, pas makalap pa, may makan. Bigay maribu-ribu. Ako. Ako mas mo. Aku suguhir aku pas murung masih baru murung mau piau deh. Ngatur ribut. Itu emosi ya kurasa. Tapi memang berenai na pergebus. Ido, rasa apa, Ido? I makan oma, kami berbeda menni oma. Aisyah hebi oma penjelas aku. Tarama tok perjolo oma mapabuat satu halahan. Tanpa si bigi oma penjelas aku. Ayah ada harus jelas sonomu. Ayah nggak jelas be. Ayah boto oma do. Ayah hape do dang kuliah. Alana hepeng semester lalu nelen omai. Hubad do inar hema berdari dong aku nanti ulang tahun yau. Jadi oma aku soalan si Sodang nang boya na kuliah. Alana si Sodang goda wija poke pek tuau. Asabo ya kuliah satu sonarion. Jadi dang boy soalnya matu si Sodang. Tahe. Toy Maida. Tapi apa masalah lingon di bekot si Sodang? Ipa tahu baru si Sodang. Tusan, tuhutaan. Ujung naha, maila na boryoma maila. Jiduk sonari ha mana laluan nyoma. Tahe. Salah lu HP aku sedih no. Pasti deh, salah duit deh. Adi boto oma do. Si Sodang ini. Bos, aku ni raki mangina mak Yolanda. Hai merhua dah sari Sodang. Aku ni mangido. Basi do mamamu. tunggu hidup yang tulang ngolah ano namanya ka malu Jepangi lak mengamuk menom si semua sinar hai makana na semul natari ka si mas mau bereng dabaw mai mengida kondisi na kanya na ngelasor haku si bang be nona tulang bibir kia kurasa nih pe terlah nama aku be nya boynya be asal masih sehat mama. Jadi apa tahe bere tentang pengumumanmu tuh universitas sih? Mana tulang saya dari kimemanya pengumuman nih. HP dang marnang telepon tak na lulus di manang daw. Aw adong terlalu pengumumannya tulang lulus aw pabok kumato mana songo dia sebetulnya. HP ngodaw, songo peni pengumuman. Pemiringan nong mana tulang? Oh iya teh. Tapi dia majuan mentak na telepon dok. Oh dong tulang. HP
romanya nanti pengumuman tuh lah. Ini biar saya berapa. Sini nelpon. Nomor baru biar tuh lah angkat. Siapa tahu penting. Halo. Iya, selamat sore Ibu. Iya benar, dengan saya Sondang. Apa Bu? Baik Bu, baik. Alamat WhatsApp-nya yang mana ya Bu? Oh di email ya Bu? Terima kasih banyak Bu, ya terima kasih banyak. Baik Bu, baik. Saya akan selesaikan semua berkas-berkasnya Bu. Iya Bu, iya terima kasih banyak ya Bu ya. Iya Bu, selamat sore. Aku udah tulang. Aku udah tulang. Aku selamat Bawa mata makmu. Aku tulang baru dan aku tulang tuh mama. Aku masuk ke tulang. Bawa mata mak nak pola baik. Aku tuh. Tu jamnya mak mah itu sonari. Sonari ya tulang. Oh lo, nak pola baik. Aku mah biar biar tulang. Anak pola baik. Udah ngan. Bantu anak tulang. Oh iya dan tulang. Aku tuh. Gue lagi robot tulang. Suruh biarin anak tulang. Aku kirim berkas-berkasnya sudah. Buana tulang mo biar. Ay, tama. Rahon na din, ay. Biar na tulang mo kuno ko. Ay, tama. Eda. Eda mak Sondang. Eda. Eda mak Sondang. Ini sudah ini. Mbak, malah Eda dong. Oh iya. Kok bertemu Sondang? Bang gue ada bisa rasa Sondang atau Son? Ay, udah maju hita dia. Daung ya dah, ngapa lah cik rohak udah ini ya dah. Begini dah maju penjelasan Sondang kalau nggak kamu tidak. Oh, Sondang. Dok malah tanya Sondang. Oma, sadarion, nih jelas sono kumato Oma sude. Ada bisa jelasan om Sondang. Sude Oma, narahai nek ku jelas tuh cuma Oma nggak emosian. Nek ku jelas mah bahasa sekolah Oma nasa tahunon, alanya ha, asa hupat orang po Oma. Anggo na holeng mampai cik ni roh ada baru nang pala jelasan. Ngapa lah cik tu rasa alani hata-hata ni jol mah. Anggo na ngapa cik tu roh aku dah nang pala baru. Begini dah maju. Budi do Oma. Unak tor songoni Oma, jo lebih gijo Oma, majelas so. Boto do songo dia perekonomian tadi tahun Oma. Bang no benoni Oma pasti sekolah ona di swasta. HP hola manga pe hitanga susah Oma yu tau Oma bina to songo dia iba. Alani do Oma, kerja jo maju sa tahunon, pungu-pungu he pengasa boya masuk Oma. Jala target tu ikut tu perguruan tinggi negeri manyana masuk. Jala mudo boy beasiswa menyanau, ngapa labora tanggunganmu Oma pasti sekolah ona. Pe, sono mandi kayak salah paham sudah. Itu benang udok pun irasa si Yolanda Oma. Asal nak pola gabi tu sih pikirannya Oma. HP gabi haboto wado. Jalan na pe Oma makana garang aro tu son. Neng mapabu ma Toma. Ngalulus biau beasiswa di perguruan tinggi negeri. Apalah naking mau main telepon. Makana roa tu son neng mapabu tu masih sekolah do Oma. Lanjutan aku doi tenang mau Oma. Dan gabe tu dia lah Oma. Unang begabus ya Sondang. Dang be Oma dan gabusok ku be Oma. Toh deh dah. Unang bela-bela ya dai. Toh deh dah. Ruh dah hamil kali mabigi. Nasa lelewo di medan man les doi dah. Sabuy mana masuk tuh universitas nih. Jalan mendapatkan beasiswa di mana sih? Tidak dah. Tak percaya biau Eda. Tak percaya tu si Sondang. Percaya mau Oma toh ya Oma dang marga bus biasa dia dang marga bus biasa Oma. Iku buan nama dohono ko masa percaya Oma tuh. Ngatup situ tuh Oma minta maaf mau mulut tuh ngalani sinarahai gebe suruhani Oma. Minta maaf iya mau Oma. Mama dan dia telah baru. Soalnya dia rekod wa makmu. Udah tesongoni Oma. Minta maaf mau Oma, minta maaf ya Oma, minta maaf. Kalau tanya saya Sondang.
Minta maaf, mau percaya, mau sekolah na mau sekolah na sekolah na mau ya. Kamu ini sedang tak percaya dia tuh kok. Barulah aku besok mau Oma. Minta maaf mau. Ay merhua bero mak Yolanda dok malah potso. Pas Roma nih Yolan, pak jelas cepak tomaku, bantu jom pak jelas tomaku. Sama dia cerita sebenarnya. Jadi sebenarnya na baru ane kondisi sodang atau doi. Saliling apa ben masuk kuliah mana ala na bimbel do sekalian asaboi mana masuk membuat perguruan tinggi negeri. Alana saliling apa si sodang mulai sian awal pe mana cerita hos sudah na baru tuau. Dang na marga buso si sodang on. Ido ma atau hodo ma. LPT mau masuk batu tuh mah. Adong gone pe email nih son. Nyong mama. Bereng mama. Kan aku nih, jangan di persesnya yang selamat udah masuk perguruan tinggi, mendapat beasiswa. Ah, bereng kan? Jadi tuh kok udah mau baru masuk perguruan tinggi. Ido ma, makanya udah kutoma. Minta maaf, ma, di salah mo si Oma, udah busi Oma minta maaf. Ya Oma tuh. Salah na tuh mah. Ido. Salah na tuh mama baru. Minta maaf Oma. Nggak ku bikin penjelasanmu sama Lucian awal. Matu. Ale buru dak si ulau ni na marga usi daya buru deh. Oh, ma. Baru mama sian oma natulang kamu mah tahu deh. Memang toho hami dona salah. Itu riba bobo hami itu aka sahuta habe sebo to hami do bisa dia kepastian nak. Idu ida salah kami sih ida. Bah tu si sodak pe minta maaf mahami ate ngai baik kami. Oma mon gak bilang percaya tuh ho alani hami di sude. Beda mak bonar peda bagi tamak mahami ida mungkin kurang kesalahan di kami alani ida mak sedang ida. Oleh, ale sale orang besoknya tidak. Oh ida. Tapi mah ida salpu mai. Ale gabe pembelajaran mai itu kita tidak. Udah. Kenapa be kita sude ate? Bang, Ada. eh masa orang kau dari pelu. Ada pelu. Telah menyaksikan video kami yaitu yang berjudul kuliah dari mulai fase 1 sampai dengan part 3. Kami perwakilan dari pemain dari film kuliah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun tingkah laku kami yang kurang baik dalam film ini. Semoga film ini berguna bagi kita semua. Sebenarnya sifat saya itu bukan seperti yang ada di film itu ya guys. Itu hanya acting sesuai dengan skenario yang disusun oleh sutradara. Ya guys, peran saya di sini hanya sebagai provokator pendukung penggosipnya Mak Yolan. Sebenarnya ya sifat saya memang bukan seperti itu ya guys. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua penonton yang sudah mengikuti film kami dari part 1 hingga part 3. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dari aku apa bener deh saudara pas dibadakan. Bisa rumah orang. Kalau ibu kau kan lebih tuh. Tuh, acak mama udah sepuluh.
segala jom. Kaya masih halo bang berdiam. Ina, contoh kakak. Bagaimana? Kakak bergabung, orang suka bergabung. Katanya sini gosip. Iya, main aku menggosip. Iya, gosip. Tapi mereka coba. Ali ngomong aku. Bye. Sorry. Kau mak yola nani kukuru. Ayolan. Ayo segora-gora hoisi. Kalau nama sana bagi katong jauh na. Eda. Ayo be ayo. Masa udah. Hosa ni. Pas mat. Eda, ada masa. Ayo. Ada. Ho. Masa satu Eda. Hosa ni doh nama gosi si Yolanda dah. Si Yolanda go. Pulau tak kamu dah ribut mana kamu nak ribut. Kan guys. Apa kata mama ini? Mama siapa ini? Mama itu. Banyak kali ngapsi mau guys. Oke. Hello, aku take kalau beli baby muna ide si foto kamu. Dang na boy pas kalau haron ni si sodang ngai. Stop aja dah karo lu ni. Bel kira buni baby ni haron na song baby na. Baby ngai. Kamu. Ulah ke saya. Alah dia nggak salah aja bukan deh. Hanya kita kerja ni ini pura dong juga sampai sama kakak. Beli emak jangan lihat. Jadi ulang dong aneh kamu dah. Ala na jugulen. Tere, pego di botak gudul. Asabet. Korban. Bola udah. Dari dah lo kak. Sorry bemsek. Bisi di road ini bro. Menurut ibu anon pas masuk kamu matu hamil ini juga anak kami sudah naik ngoning mu Si saya Sony nama rasa. ini nama rasa mau juru. Anak kami sedih. Bisa jawab dek. Itu lo. 6.000 dah. Iya, no biar mengajarnya gawe juga mungkin. Sunyi telepon. Tak cocok soalnya itu HP makatay. Lagi dia naik ke mana kan Poki? Alah mau bebe kan? Ah, hari bulan. Mikkel kak. Oma. Oma. Be, naruh baru. Burung doi. Ngapa lu di pang dinggen? Nasa pero ide ba do? Soalnya biar ada email soal nang bu. Rating ngarang. Udah sering mikir kan sering nyaki aku. Dok kejol agak emosi jol buat bu ini. Toy mah ya. Sering mikir teh bu ya. Ini aku so itu bahasa serius ya dah. Abang kan. Ini Ja, mau ibu enggak? Sada. gimana teh kak Bu ini mulu kan yang mikkel ke biar kayak gitu. Sama ini deh biar makan mikkel. Cici serius mau gitu. Sada. 2. Tulis. Action. Horas na baru, ay rajiman yan na baru. Kung nga bor gimana ako? Atau emang baru Masa sih baru? Nggak, apa Nga beda, lahian mo ko sanon. So tu kuida ho to kinai so da. So huriba ko. Wala na masanon, bagi ka tong jauh na. Lao. Eda. Ay ho be, ayo. Pasal mo eda. Ho sa ni. Pas ma. Eda, ano mas? Ayo. Pasal eda, Ay ho sa ni no ani ma Yolandaon magosi si Sodan. Eda, ano mas? Ay go. Taksi
songoni homa, dang songoni da songoni udah mah ding dokonoku. Buru, BG hatakot dah tinggan. Ibu tuh harus halakku kaburu. Ibu tuh harus halakku makarejoi polak tahun. Lahole pakuli hoko. Tinggal do kirim uang kuliah tuh umedana boru. Ale Ido ke rumah kabar tuh, dang jadi sekolah boru mi, dang jadi kuliah. Jadi nomor 2 mau boru di Medani. Nomor 2 mau. Maka nama begi jomai kemana tuh dia Tak telap be boru. Tak telap ma begi be. Mulak mau tuh. Nang mama, cuma nih Mulak mau tuh. Mau tuh harus sini raku. Sudah kalani. Jang warna roy deh, nah. Ya tuh udah bebas taroi. Nah, boleh beres. Betul.